Halo guys, yo, nalo don mali, Hemtap Resort, tu ekdom Tika anglong, bangyar, banghur, mihanang langhur, ding li, meta pinie nang lelong, pula ben penang lelong ceda ya le, pula ben pia, ong aja ini pen, masih nang jai ke yo. Hemtap Resort situ deh, kadang kita, ada yang namanya sih kan, doi tami nang jui long le tum ans tami nang jui tami lang met tan mali Hemtap Resort aja ciri bin do jir mat phak ong hon bang kereng met pigi gue cek cek sai deh kalau pu voithatlangso don mali voithatlangso langsung ke helo lagi, dapat chart din lagi, ekto din ini. Di, nang julong lihat cuma sampai nang juta me, don mali, tim melang me, tiga lagi. Lihat lagi, Arden swing, apa lagi? Jot apa kali? Pasang ho, cetap popu cilup hai, ya lagi. Dan kali. Lalu ke domi, pergi ke tahu ke deh. Tahu sih bang nih, don mali tak eh. Ciri bin jo, ciri bin lo don mali. Rampil lo dak nang ini prong nang poho. Tahu nih. Dak pen se chart din don mali. Jaga ti bin maga doji, hengpia ti bin maga doji. Aso Hemtap tong pengen kecil lulu dim leh, udah bang yo kecil lulu dim bang, pada kan smart malai, smart kecil lulu dim lah, kecil tu man ke, dak kan kecil lulu yo bang lo nong mungkin tapi dia masih kecil lulu bang, dia leh yo, dak kan kecil lulu popu, ada kecil lulu malai, Hemtap Resort bang kayak. Lapon senang petang pun tek celo, atem apor kompik. Di tanahnya jui long panas, malam su, kerja jauh lah sih. Jadi lapon kalau dia dah malah mau kupon.